Atongeria na athomi nkaboni bakinyite mamburene ja gwikirwa thumbi ja kithomo kia undaktari kiri kaunti ya Tharaka Nithi amwe na bara bakinyite mambura jau ni uria wari vice chancellor wa University ya Chuka na uria wachagwo gavana wa giti kia Tharaka Nithi niwe Professor Erastus Njoka na munini wa chancellor ndene University ya Tharaka niwe Professor Peter Kinyua. Paul Wakabithe gatutaririe nguruke ikire mambura maukongora graduation ya Kimathi Mwembu ntereche turi matwero muthenya gwemthi mambura mara magwitigitwe nthomi kathumba ari ofisi wa ukambere wa Chuka University Professor Erastus Njoka urahatumire kagita gaka kuria bara bathire na mbere na kuthura gutigira iba kurutira ntonguge nitwenda antu mau mathurirwe wega kana mai na tutamabira kotini kana ku marutire antu wira mwanegwa tumabirite nweku tukama support bura tukupota miaka 5 tuone kana bukabua nuntu kila gatumite turunga batika twarunga manu ndwa buri twarunga mite nuntu wa kuona Tharaka na lunchi wa mucio na lunchi twarunga mite nikenda tumona mawira gukunde mona mawira lakini time ilipo nuntu ni kawira wambiritie no akomba makabota kuruthogo twarunga mite nikenda shukuru cietu ibua kiu nikyo giatumite turungama kenda maisha mantu mabua itika twarungamite wogu antu mau twathurire ni maruthogu masapote ni maruthogu miaka 5 itikathire tutina gintu buni butu kwenda kimeneriane na tongoria bara banjirite kuringa kampeni cia mapema bagicwaga ite biankathi kinya cia ngoro lakini kila kimakitie muno ana mbere ya mambiriria wira ni mambiririe kugaiti umwere auga ngatuika ngavana onu ungi senator onu akauga bungi mauti mebia mbere wira utiumba kubirwa wira utiumba kuonia muntu wira shamba alime baria ana mbere alima no mwira nenkera wira uria ungu gauka abe alime wone kana ni akuri mawega kana tibu nuntu tika tuthura for the sake of it Rukina uritia karibanteri no kutigeriba kuigika kithomo watu wapende masomo kama vile mnapenda ninajua mnapenda na hata yule ana certificate atafute certificate yule ana degree atafute degree na diploma kuna kitu ninasema kuna ugonjwa unaitwa diploma disease Njoka naende kithiritie Professor Peter Kinyua Murungi gutuika visi wa chukurine ya Tharaka University. Sasa mimi ninamuombea na ninajua serikali yetu tukufu itamfanya kuwa substantive. Tunasema hata sasa ni substantive. We don't have any other VC. Ni yeye atakuwa VC. Yule atafanya kazi miaka 5 na ingine 5 na kila kitu kiwe sawa. Professor Peter Kinyua Murungi no agutwa kiringoni naririkanite mugongo wa Tharaka gutigiriba kwika macukuru mao chietu chia Tharaka ikujaga nontu antu betu pati support those institutions ukathiuka thera secondary schools ira nyingi ciakitwo na antu ba Tharaka na ntikuga gutigage institutions na kungi lakini bogiaka institutions ira ingi support ni institution chia Tharaka letenia na katunga secondary letenia na Kachiongo secondary letenia na Tharaka boys pamwe bukira Chuka baba ngichogoria baba ngi Bakathi national schools lakini butikariganirie institution chienu no ntuika itagwa kinya maybe in future kwirwe anti bathomere kwao ukawa butakurie cukuru chienu bukathomera ku nkiripotera oro weekend kuma ntereche Tharaka Peter wa Paul Wakabithe.